Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalkan saya sudah ada di sini di tengah-tengah kuburan, berarti saya ada di Telaga Jeruk Purut. Nah, memang harus lewatin kuburan Cang. Nah, balik lagi sama saya channel Putra Betawi Fishing. Terima kasih yang sudah mampir. Nah, hari ini saya mancing di Telaga Jeruk Purut. Itu tiket 750.000, komplitnya 1 juta. Ini eventnya Haji Pito atau Ustadz Davi. Banyak juga senior-senior yang mancing di sini. Nah, tapi bismillah aja, mudah-mudahan kita ada hasilnya. Media umpan tetap kita pakai umpan babe sama esen babe. Pokoknya ikutin terus keseruannya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Subscribe itu gratis. Ayo subscribe. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on, and even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Abang aku ini, aduh, kira mampir juga kemari guys, Bang Irfan nih, akhirnya nyobain. Nah, ini dia nih, teman kita tuh. Gitu. Nih, Betawi Nyobain nih Fishing jauh-jauh, nyobain juga akhirnya kesini. Iya, namanya. Harus Kita nggak bawa kameramen, ada kameramen. ketahuan juga dia. Ketemu juga nih ketemu Om Bayu nih, Betawi Fishing lagi. Jangan lupa subscribe nih, panikan Nih, abang kita. lagi viral. Abang Viral apa? Abang kita ini. Jauh, jauh, ya. Lewat ini
Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, buat kawan-kawan kalian semuanya lah pemancing profesional, iya nggak? Selamat datang di Jeruk Purut. Selamat mancing, ya nggak? Selamat bisa senang, ya nggak? Jangan takut nggak dapet ikan. Oke bro? Kasihan takut bangun. Panik kalau teriak-teriak kencang. Benar. Kalau bangun gimana? Ya aku pulang. Nih, acaranya Pak Haji Pito. Ini namanya, dia pakai nama siapa sekarang? Haji Pito. Haji Pito. Iya. Ini Haji Pito. Cantik ya. 41 Haji Yayan 12. Pelepasan induk guys. Ya, dari nomor 24, 20, Induk Pemilu, itu. Yang kedua, 2 juta, terus yang kedua 700, total yang kedua 2 juta 700. Induk ketiga 1 juta, induk keempat.
hari ini mancing di pemancingan apa nih Bang? Jeruk Ini purut ya? pemancingan jeruk purut, Empang Yuli. Empang Yuli. Alhamdulillah tuh masih masuk juara induk sama babon keliling sama set. Pokoknya terima kasih dah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini kita mancing ketemu YouTuber Nih, abang saya nih. Hari ini Betawi Fishing ya? Iya, hari ini kita digasak nih amplopnya sama orang Betawi Bekasi nih, Bang Irfan Ikan. Betawi Bekasi nih, Bang Irfan Ikan. Pokoknya ciri khas banget dah, Bang Irfan. Iya, Alhamdulillah. yang kayak yang bikin nutup ngasal doang ya. nutup kagak apa kagak, Yang pokoknya penting mancing. hasilnya, Iya. mancingnya. Yang penting mancing hasilnya bagus. Pokoknya ya terima kasih ya, jangan Terima lupa kasih nih. pokoknya Betawi jangan lupa Fishing. mancing juga di sini nih di pemancingan Telaga Jeruk Purut. Telaga Jeruk Terima Purut. kasih juga Bang Irfan udah mampir ke sini. Ini markas kita nih, mantap. Wah, pokoknya terima kasih. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Bang Irfan Irfan Ikan Ikan sama channel Putra Betawi Fishing. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Fishing.